Baba ngihlangana lapho wena ke igama ngubani? Mina uDominic Maseko. Dominic Maseko yini empilweni? Mina lapha ngumpolkhoni khona lapha kuEsT. Uyini? Polkhoni. Kusho polkhoni. Polkhoni nebhawudu. Oho, ulipholisa le esigaba. Yeah. Ulipholisa usebenza ukwenza la khona. Lapha ngamasela lezinto eziningi babuya bereport sesefika amaphoyisa ngafika ebhesini sesikusebenza. Sehamba sesiya khona lephumulo. Le yini le etholele? I-radio over. Hayi phone. Oh, ifone. Ngicanda over. Hayi phone. Kunjani kodwa lapha amasela? Masela bamaningi kakhulu. Ngikhangela mina mbonanga namanye sihlala lawo. Ngoba indlela abathatha ngayo kababambeki kuyakhanya ukuthi abanye sihlala labo la. Abayiwa ababetshela labanye abangapha. So lapho ngalibona iselo ngalibamba lilahle phansi. Iselo ngalibona ngelibamba ya. Ulamandla. Hayi nalibamba sasekhona manje. Okay, abantu balodubo lapho. Abantu abahluphekile endaweni yakho la. Laba abahluphekile abantu lapha umgwaqo kawukho. Amanzi ayahlupha kule mpompo lokuzafaka municipality ngama 70 something. Sesifuna ukuthi ngazi yakhitshwa amanzi kafiki phansi ebantwini bayahlupheka. Athwala nzima kakhulu abantu. Kuthiwa nzithini inkokheli zomdawo ezombusazwe bathi bonke both side akula lutho balenzayo. Lamabandla ezombusazwe. Ezombusazwe bonke both side akula lutho. Kodwa lebavotela. Uyavota kuphela kodwa akula lutho kuhambe. Livotela lokho lebabhizi bisela. Siphonga ukuvota kuphela siyathini sazini kanti njengoba kuhambe lutho. Lingakelekele lithi njalo unganceda lutho njalo babuya futhi after 5 years belilanda. Yiko phela kanti ukuvota kwabe kufanele ukuthi kuvota. Kodwa la uhulumende phela akakhangela bone la ukuthi ngihamba njani sifisa ukuthi ngala uyabuya azibonela. Akukhanyi ukuthi kwenzakalani. Ngaze zama uyakhuluma laba abakhulu baya abakhulumela. Uvela abakhona sozifike kibona. Kungathi bona abakhona abamele ihulumende ebusayo kabalancethela ngoba bahlala ngomgqoqo bawukhangile. Yamanzi bawukhayile kodwa akula lutho olwenzakalayo. Nabe sifisa ngathi uhulumende na ngokwakhe iyefika kuyindaba ukuthi St Peter kulohlupho olukhulu. Kwaqola amanzi. Kanti behluphele St Peter. La kakhulu. Kungaphansi kwaBulawayo lokho. Ungaphansi kwaBulawayo. So Bulawayo vele uyehluleka lapha amakhansili yakoBulawayo sehluleka. Lokho khona befika ime khona eBulawayo igcina ukubonisa. Ngaso siyekame ngayesuka inyama endlovu leweSikomo. Okay, so ikucela lapho ucela futhi uhulumende ngahambi. Uhulumende ngawe uyangena kayehle phansi akathumela inilihlo lakhe kasoza buyena. Azobona. Ladure bada. Lemiyami ngayi. Mina 75. Okay, kodwa kusagijima. Kodwa lokuzagijima. Ukuthi mina nathi ampeme. Labo mama ngambambi. Kwesizikole. Kwesikazi ukhona. Uyabebona ngesikhathi. Ubona ngesikhathi. Ya, usafanda phansi khula kusenze kuyaqeda amandla. Amandla phela. Akulunganga ukuthi ngokwa. Ungakunazela. Antu yabona ukuthi umlimi uthi kuMoses lapha. Tshela abantu laba watshe behlala amalanga amathathu bengasondeli endodeni nemfazini sizodibana. Why ufuna bengasondeli nguyokwenzayo khonoko. Kodwa uthi abahlala amalanga amathathu bengayikhona bazodibana. Antu yakuzwa kule problem. So ngapho ugogo uthi uyakuhlala amalanga. Awuhlala kwamalanga noma ungahlala noma kwazi noma inyanga kuright. Uzezwa noma uhamba ukuthi uyaphila. Kuyaqeda amandla kulala. Kuyaqeda amandla. Antu bona thina amadoda la ngana pho utsatsarikela ukuthola sifo. Laba kathi sebekhona labo. Akulanda abanatha. Thina sikhule sinatha something. Uma kwaze sithena isigubhu ngaphansi kombetha. Kuyasiza kwamaye laba kodwa lapha nxa usinathi isigubhu kodwa uqinisele ungazange ukuthi ungasilandela sona ungagijimi sona sokuthi ova khona ngoba kuyabe susidraina kakhulu. Kufanele ugavune. Kwenza ukuthi impilo. So lapha iadvise ukuthi obaba bake bahlale ensuku. Engazange ayicansini lo mama. Kathi khangela mfanami. Ibhola ngabe siyadlala ibhola kuthiwa bahamba ecampsite. Ngabe vela ku campsite abadlula ekhaya ukuzadlula kumama. Kufanele ayifikele eground. Adlala uqala. Umama uzambona sokuqedela ibhola. Right. So vele ukhula osenza njalo ko yi-secret yakho le ukhula. Hayi thina. Wawuchaka emva kwensuku ezintathu. Thina ke sikhule kwavela ukuthi umfazi ngasonde kwenza kuthi. Mina ngiyacabanga ukuthi baza bathi kimi hayi zwanga ndoda. Kawuthi ubalana wathi kimi. Thatha inyama le igcwele sitsha uyeyiwosa ubela igcwele. These mbuya la inyama lana ingasaqala. Ngathi kade enye usuyidle ngathi hayi. Ngathi kade manje iye ngaphi ngathi sukuyaswaba. Anto bona. All right.
So right amadoda kabafunde uma ungambona namhla ngomgqibelo hlala enye iviki uyembona umgqibelo lona hayihlala kuza kuthuma lobe inyanga kuyakuthuma baye laba bathunywa nsuku zonke ke hayi laba khangela lapha nguthi esifana mina uyabona inyamazana lezi la ungayibona inkomo ilandela idabula nje ayikhwela iyabuka isikhathi sakhona bese kuvala kayisalandela so umlimi wangasoze anika inyamazana thina abantu engasiniki thina siyehluleka asizilungise emakhanda la uzaze kufika uzabuzwa kunandi ngoba umama la uzafuna la ufuna laleli ingoma kodwa bemnandi wakhona umama engafuni hayi usithi ayawula wena hayi so ingoma uyayigida wethu uyayekela kumele umama zesifuna hayi khona sikuzona hayi kumele ulale wethu uchaye usizulu umzimba asibunandi ukuphumule uzaze noma uhamba uthi uhamba kumnandi ya kuzona sizaxoxa mo